Wanyuma y'abebembezi ba kazo kugumana betombwitira abamahe ahabo kwanga kumaririza project zibatandikire omubwire ezirimu nk'ekizimbe kya district ekyaheze emyaka 5 otayiro na project y'irwariro rya health center ya Kana obwati aba bacimere inama obaye bari mu kanso ngo batware ebaruha yo kwetombwita owenganzi y'ihanga go kandi na team emwe egendereho kuwanka bambe tushe twahurira kubikanje habo kuba iyo kubanza na administration block eji yamara emyaka 5 ryansi ya UPDF hato mu rumo gwo kureba buryo mbicyo kandi ngira nkakenana tugukwenda ko kandi tupenda kose cyombe kwecho hati UPDF no kubure buzire tukagihereza mu rumo kombe kamarwaro no gahunduza ekebe kora hebicyo kansanga bicyo kanshanju kenana ekomaho hatu ryo twajyangwa iki cyarenga project turi UPDF nanko twazire project contractors abandi bakabire bakoze rekare bahereze abo konti bateko pressure nibakora konga ba UPDF ni government tino kukoza kubarumba kugamba nabo echo ngadizo tuzengwa enough is enough ba kansara district AG akazone bajangu UPDF engineering brigade bagarize nyuma ombyo buhereza ngo kandi ekiri kubateganisa mnonga no kugira ngo bakabahereza sente nyingi ba projects zetu za UPDF engineering brigade tukabaha projects zesente nyingi kandi zakwezimira mu gasho district ye zakubira nezituyamba no ku ba assessing the performance ya districts in fact nabona bakutugarura bakakinyima kabe turi on top bakubira nsimbo no kusimba so ningira ngo ejo isu yaba engineering brigade shimwe kugikwata right baratu cyandike Mungena delegation ya escorting tuleke ntushemeriyo. Of this UPDF brigade, we have talked about this issue several times. I think the protest letter also in support that it would be enough. I'm also suggesting that we look for other ways. Betwe urumukuru w'entebe ya katano habakazo Reverend Samuel Rumugisha Katugunda na Jarangu bashaziremo kwandikira inganzi y'ihanga abo kuba baruhire no kucikira hansi y'umuti kandi obwe bashashwire contractor ndicyo kugira ngo abo ko twose twine kwetomboita kwa UPDF okubura kumaririza project zetu twangihereze kandi tukabashashura sente nkekizi nka offices zetu sikabiri zahwire twatahire mu tkabe tachi tamahansi yemti tachi koraki ne me bakora kombe kam amarwaro bita twabahereza hati twamuka kanso kugira ngo tandike barha yo kwetomboita njandikire prime minister turonde na team eragende kuza kuvugana prime minister kureba okwaku mwanjurira ebizibiti na UPDF kandwe speaker wa kanso wa district ya Kazo na Hura Daniel na Jarangu za project ezatwirwa ba UPDF engineering brigade zicherirwe munonga kutwabere turagirwe ngo sente za government of Uganda na project says twine tuzihereze UPDF engineering brigade ezikoreho abo kwekene kora umurimo murungi kandi gutakusera so project says mu administration block eito ahire million zukikanka karushano konko umurimo gutwire gutakorwa bwene kanso ya tram we handike barha yo kwetomboitera aba UPDF engineering brigade abo bitaheza mirimo yitu muka hero Kazo here center for twabasa kutunga okugamba ko kuruga omu UPDF engineering brigade ahanshongeji konkane twijja kugumizamo turi kugikuratereza makuru agagasha kwa sima na